phase ndabanjwe zi-traffic cop. Kuphi? Yeah, kule strat is prison. Yeah, kune roadblock. Pho wadlula kanjani pho? Hayi ndivenda nyoba ipolice mfana. Yeah. Wenzeni? Ndinyoba ipolice nge-50 rand. Wenzeni? Ima. Lesigameko bafu senzele senzele kuphi ngicocela. No. Andithi uze emotweni yena. Uye weza apha emotweni ndamnyoba. Wamnyoba bafu. Ima mfowethu. Manje lamanye amaphoyisa bekukhathu umnyoba. Hayi lamanye amapholisa kaloku besebenza busy vana ezinye imoto pha estratweni nendina si apha esayidini Wamnyoba bafu. Hayi ende bengaduri yazi and mnyobe nge-50 rand. Nawe mudimu